Ja sam Iva Dekaris, pacijenta ćete upoznati u reportaži, mladi, simpatičan gospodin koji radi svog tipa posla, zapravo ne funkcionira dobro uz nošenje naočala. Poštovanje, znači moje ime je Danijel Tatić, zahvat je napravila profesorica Dekaris, Iva, i imao sam zamjenu leće lijevog i desnog oka. Mladi gospodin je došao, on radi kao frizer, bavi se sportom, vrlo je aktivna, mlada osoba. Naravno, ima godine kad svi trebamo nositi naočale za rad na blizinu, dioptricu i za daljinski vid i jednostavno želi promijeniti svoj život na bolje da može funkcionirati bez nošenja naočala. Preporučila sam operaciju zato što uz uporabu novih premium leća koje nudimo pacijentima, pacijent može doći do tog cilja i slobodnije i ljepše živjeti. Da, nosio sam naočale i stvarno to me baš onako smetalo. Baš me smetalo u svakodnevnim aktivnostima, poslu, svemu. Polikliniku Bilić Viža sam odabrao upravo zbog profesorice Dekaris, koju sam malo prije napomenuo, sam dobio preporuku od liječnika s Pule. A operacija trajala oko 5 minuta. Pacijent je bio idealan pacijent, gospodin se odlučio za operaciju lasersku operaciju koja je protekla vrlo brzo zato što je super surađivao. Moram pohvaliti pacijenta da je bio tako učinkovit, brz i meni lijepo s njime funkcionira da je izišao iz operacijske sale i utješio sljedećih 5 gospođa koje su bile u velikom strahu. Ma to nije gospođo ništa, samo vi ojte unutra. Tako da je bio, zaista ovisi o suradnji pacijenta. Pa ovako, znači ljubaznost ove klinike je, eto, ne znam ni što bi rekao, bez riječi, znači od same recepcije pa do svih tehničara ovdje koji su toliko ljubazni, toliko prijazni, do same operacije koja je definitivno moram priznati da me je bilo strah, kao i svaku normalnu osobu. Oni su me svi tako fino umirili i eto, najprije sam napravio lijevo oko i to je išlo, ja ne znam, ako je to trajalo možda 7-10 minuta. Oko bezbolno, totalno, lagano se pritiska, malo svjetlosti i to je uglavnom bilo to. Pa evo, pri samom dolasku, naravno, pri samom kontaktu sa osobljem, nekako kad te oni prime, moram priznati daju ti nešto za smirenje, definitivno, jer ipak je to, kako bi rekao, potrebno. Evo, uz njihove lijepe riječi, pripremu, stvarno sav taj strah, jednostavno sam se opustio i to je toliko brzo proteklo da je bilo, evo, ponovio bi. On je nas još i pohvalio, on je jedan, što bi se reklo, pristojan mladi gospodin. Tako, ja sam ostala u granicama skromnosti. Neki ljudi kažu, pa prvi dan je malo mutno, nije idealno i to se zna zaista desiti. Ali sve ukupno gledano većina pacijenata kao on, vrlo sretna. Prvi dan nakon same operacije, evo pričamo sad, ne znam, lijevo oko je prošlo već tjedan dana. Znači, najprije jutro kad sam se ustao, sve kako je to, idu terapijice koje se stavljaju neposredno tokom neke kremice. Ujutro kad se probudiš, to je sve maglovito malo, imaš feeling, ajme meni ne vidim ništa, međutim, nakon kad se to razbistri sve, već sljedećeg dana, skoro sam zaplakao od sreće, pa ja vidim čitat, što je definitivno prva i osnovna stvar, koja nama svima treba u životu, ne znam, mobitel, televizija, što god, da. Još se privikavam jer konstantno tražim naočale, jer da shvatim, Danijel, pa tebi ne trebaju naočale, ne. A obično već prvi dan pacijent vidi značajno bolje, a ukoliko to nije prvi dan, utješimo pacijenta da će vi doći na svoje, ovisno zapravo tipu operacije. Neki ljudi dođu na operaciju mrene koja je tvrda mrena i naravno da ne mogu sutra dan vidjeti kristalno čisto. Ko dođe na operaciju u ranoj fazi, kad je mrena tek početna ili uopće nema, kao što je mladi gospodin učinio, onda vide odmah. Ne 100%, nego 1000% bi preporučio definitivno Bilić Vision. Ja osobno profesoricu Dekaris, a pretpostavljam da i svi ostali liječnici ovdje su izvrsni, koji kompletno osoblje. U principu čujem od pacijenta da je bezbolno i da to nije ništa. Ja bih rekla da 99% pacijenata ima neki oblik straha, nervoze, nečega prije same operacije. Iskreno rečeno i ja bi imala, ja se bojim otići kod zubara. Prema tome, oni svi uđu sa strahom u operacijsku salu i velika većina će reći, a čega sam se ja uopće bojao, jer zaista to nije ništa strašno. Definitivno, kogod razmišlja o ovom zahvatu, ljudi, riješit ćete se naočala, bit ćete happy. Definitivno. Hvala vama. Hvala vama puno, doviđenja.